Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Diana at Agala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Damok ti agayat. Kat nainlabak iti kastaunay iti lalaki nga inayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Diana. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, agkapeta pa'y. Bayat ti panagsarsarita ta. Agyaman nak. Ay, masayangan nak talaga iti trabaho. Tauray servidora akla ang itiday ti restaurant. Ngam isupay ti matkadak. Nagkuna ngamin anagikat ka. Nasaysaya atin alumiklikak iti gulo. Ag gusto kanyak tay busmi alalaki. Narigatan. Sapay talaga apag-imunan nak ti asawa na. Sapay no anya laditan ti pababasol na kanyak. Mauray saan mat asyak kinangarami. Sa bagay, narigatan. Ang di kagdanag. Nuadan to bakante iti bakery nga ayan ko. Isarat kanto. Sige, kat agyaman nak. Sa bagay, kayat ko pa'y lataginan na ita. Tapanagrik kat nabambanuga. Kat, anya nga ruti aramidam ita? Aginan na. Inak pa'y laagpag na pag na ijay igid ti baybay. Anya? Kaslaing kagsapol iti boyfriend mo no kasta. Anya? Anya nga iti amom. Nupod no ang makasarak ka ijay igid ti baybay iti agbalin a boyfriend mo. Ay na, adayo ang mapasamak dayta, Lorna. Di mo may baga. Anya nga iti amom. No talaga nga ijay mo ang masarakan ti agbalin a boyfriend mo. Sige, sapay la ko mga rod takasta. Nagmayat at talaga ti umay dito igid ti baybay no kastoy amo malaman. Ay, agpag na pag naakpay, sakbay nga agawid. Hello? Pasino da ito lalaki? Hello, kunak? Siya ka di? Wen, sino kumapay? Ket datalaang ti tao iti dati abanda? Ha? Hello, kunak? Ha? Hello? Mabalin ka diti makiamam mo? Siyak ni Jay. Siya mat ni Diana. Agpag na pag nakakadi dito'y igid ti baybay? Wan. Sige, agpag na pag nataadwa. Tapno makapagsarita taan na imbag. Dito yak ngagtugtugaw. No kasta nga umayak dito igid ti baybay. Wen, nagpintas dito eh. No kasta. Kasinsin na kagayam ni Alan, iti abagatan. Wen, Diana. Gayam ko ni Alan. No daduma, agsarak kami dito igid ti baybay. Ket agsarsarita kami, bayat ti panag nami. Awan ka diti nagkinaawatan nyo? Awan, pagayam laang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. No kasta, mabalin ti agaramdan ka? Ah? Mabalin ka ding o may kami sumarong karadya balayo indon trabi? Kadwak ni Anan. Sige. Agyaman no kasta, Diana. Amom ka di, nagpaido matirik na. Gaputan am amo ka. Kaya't panagkunak, agayata ka dagos kan ka. Talaga nga impay-pay suyo ti imay itaarabi Sige, agkape tayo pa'y. Agyaman kami, Diana. Diana, sigurado ka kading awan pa'y boyfriend mo? Talaga mat nga awan. Katsi ka, Insan Jay. Sigurado ka kadi nga awan girlfriend mo ijay Manila. Awan, insan. Nasaya at nga rudno kasta. Awanan makunak.
Nula kat ginusto kayo. Di agkasar kayo. Ha? Kasaradago san, Alan? Katuon Nulaki dita. Kaya't nagdidayana, di agkasar kami. Maunay kayon. Kasla naglakaday ta nga ibagbagayo. Nalaka. Basta lakit di ay ayatan niyo titunggal maysa. Katno agkalaysa kayo, mangidunarak iti talo ababoy ang maparte. Sigurado ka nga agayat ka iti day ta akasinsin ni Alan? Wen, Lorna. Ganggan na itladay dya lalaki dito lugar tayo. Narigat ti basta agtalaklatan. Amok day ta. Ngam talagang agayatakan ko na. Kasla kanayon ko ang makit-kita ti rupa na. Ti panagis-isam na. O sige. Ngam na palagipan ka. Agan anad ka. Narigatan. Nangruna kat saan atagad dito Wen, friend. Di kagdanag. Takanayon ko alaglagi punday ta palagip mo. Ay, na-in love ka talaga, friend. Sa bali itatarupam. Kasla ka na yun nga agar-arapaap. Anya! Winmat! Agkiram-kiram, dagita matam. Ako namlan, agpapa-cute. In love ka talaga, friend. O sige, yam-among to kanya ka. Sige, intanto sumarungkar ijay balay daalan. Tapno mayam-amok kan ka ni Jay. At ta. Uminom tayo pa'y itinasamit at tubog tiniyog. Agpalamiis tayo pa'y. Wen ngagpaiso. Dahil ti pangayatak dito'y probinsya. Talibre ti buko Diyos. Win nadaman la ko akas ta dito nalakalaang. Ta siguro, nangina no ijay Manila. Ay katuan talaga nangina. May sabalik man ti saritaan. Alan, kasano ang nagbalin akasinsin mo ni Jay? Agkabsat ti inami. Iso nga ag-first cousin kami. Ngam natatairag ngam ni Alan. Uy, saan Agpadatala ang anataer, Jay. Kad, naimbagman ta nakabakasyon ka dito'y laon yun, Jay. Well, Lorna, gaputa, kaya't kumatag-relax. Isoan, nagbakasyon nagpay. Adda ka di trabaho, medyo Manila? Ada restaurant dagiti dadakkel ko nga imatmatunan mi asa nga pamilya. Ay, kastagayam. Amangan mo't no adda girlfriend mo ije apinanawam? Ha? Awan? Sigurado ka, Wen, Lorna. Awan pa'y kayan ayat ko. Katno, kayat nak ni Diana. Isunton, tagbalin na kayan ayat ko. Kayat ko ti umay dito itikas ti amalem. Gaputad daga kadwa, Diana. Jay. Sipod damo ka makita. Nagpaido matirik nagkan ka. Amangan mat no panagin ko kunaladay ta arik nam, Jay. Saan? Diana. Pinatpatam ti ima. Diana. Ay, ayatan ka. Jay. Diana. Jay. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka man, Jay. Makitam. Kunaktumot ngamin kan ka. Nga mga no ijay igid ti baybay, ti pakasarakam iti boyfriend mo, Diana. Pimod no ti kunam. Ngamin, boyfriend ko ni Jay. Naginagak kayon? Wan, ay na, nagsamit ti agak na, Lorna. Kasla maitay tayo kak iti kaulpan. Yeah. Kasta tirik na, Lorna. Talaga nga in love ka. Ngam na agan anad ka kunakmanan.
Ngamin, saan ataga dito'y ni Jay? Saan ka pa'y anak kasigurado? No talaga nga awan kaayan ayat na ija Manila. Lorna, Agtanta ng kalaang, Diana. Narigat ti mailawan. naimbag ngagsapa yun, Nana. Ay, kastamot kan ka, Diana. Anya ka di ti masapul mo? Ni Jay, Nana. Adda ka di? Ay na, nagparbangon da ka ni Alan ang nagbiyahe. Agpa Manila da ka no? Ha? Ni, apay asan ang nagpakada kanyak ni Jay, Nana? Ha? Apay ko mga agpakadakan ka ni Jay, balasang ko. Ha? Ay, kwa, Nana. Agayan ayat kamin kini Jay. Anya? Ay, oo, na yun day di akanakak. Katno agkalaysan. Anya? Natulagan ti kalaysada iti kaayan ayat na sakbay ang nagbakasyon ditoy. Anya? Itarayan na iti kunana ti kalaysana ngam binagbagaak. Apanunutan na naimbag. Inaramid na, isarumbang atakderan na. Ay na, pasensyakan iti dayjay akaanak balasang ko. Siya kon ti agkid daw iti pasensya. Apay akastoy, Lorna. Kasla nga iti panagriknag. Kat nasabidungan na. Kat ininot amang patay kanya. Gapo iti panangloko ni Jay kanya. Sayang. Guwapo pa mo. Sayang talaga, Diana. Lorna. Ala, ikan sangit a sangit. Anya nga rod ngay. Sana bale. Agak laang tinapasamak kada kayo. Okay laang dayta. Nalakalaang amalipatan. Tirikat na. No intalag mo tidayaw mo. Ay kat daytang timadi. Awan kasta na pasamak. Nasayat no kasta. Ala, inkanto manan ijay igid ti baybay. Barang makakita kanto manan iti sabali. Barang isun ti talaga ama boyfriend mo. Anya kamantan. Naglidlidayak lang arudan kasta pa'y lati bagbagam. O ala, umay ka. Mapanta ijay igid ti baybay. Inta agpag na tapno makailiw-liwag ka. Nay, apay ngagsinsinangit kayo adwa. Agan ano kayaw? Agkung kontis kayon samit ngagsangsangit. Sa anak nga agsangsangit, tata. Daytoy lakadwak tagsangsangit. Apay ka day, balasang ko. Anya ti sangsangitam. Siguro, insukat nakatiboy friend mo anya. Jay boyfriend na, tata. Agkalaysan. Ay, naktupay kay ta. Ay, saus, nasakit talaga day ta. Agaman niya ngay nga road. May bayang balasang ko. Sana para kan kaday dya lalaki. Aguuyong day-day. Anya? Way, aguuyong day-day lalaki. Iso adi mon sangitan. Sige, labsan kayo pa'y tagpag napagnaak man. Tapno mawat-wat, ti ururat ka. Sige, tata. Oh, nangag mo, ti ko na day dya alakay. Lipatan ka nun day dya alalaki. Kaputa, aguuyong. Anya nga aguyong. Pudnamot ngamin. At dagayam ikalay sana. Ngam inagkan na kapaylaang. Lorna. Ala, sumardeng kan. Basta lagi pamdyan ko na tay lakay itay. Aguuyong day dya alalaki. Iso alipata mo.
Imayak. Taumayak agid daw iti pasensyaken ka, Diana. Ana, Jak mo, akas jay gayam ti parikot ni Jay. Nalpasan ti kalaysada iti nakailawanan na. ana, Idanon ko ti mensahe na paraken ka. Asapay la ko makano, tamakasarak ka iti mangayat ken mangipatagken ka. Sayang ka no, gaputa saan asika ti ingkalay sana. ana, Awan makunak iti ingkalay sana. Napintas akasken ka. May sa atal ken da ijay restaurant da. Day talaeng. Tas saan nan sang ay ayatan unay. Isu akayat na nga itarayan. no apay anam-amok pay lang ni Jay. Ken agkid-kid daw iti pamakawan mo. Siya kun ti mangidanon. Gaputa awan oras nan idi. Sinambut may ngamin ti kalaysada. Awan mapalin ko. Kat nasaya atlat na. Taintakder na ti dayaw di babae. Sapay ko mata naragsak ti panagdanada nga agasawa. Sapay ko matagasta. Dito'y igit ti baypay anam-amok ni Jay. Ada nasawa na. Ngamjaklat ta malipatan. Ipagarop ko no ison ti agbalin akat ako na inay ko iti biyag. Ngam, nagbiddo takaya. Jak malipatan ti agak na. Pinatpatam ti ima. Diana, ay-ayatin ka. Jay. Diana, Jay. ay-ayatin ka. Ay ayatan ka mat. Jay. Jay. Apayakas na ti panagayat mo. Apagdarik matlaan. Sinaktam ti puso. Sapsapulat ti agak mo, Jay. Kasla marikrik nakpailang ti kinasamit ti agak mo. Ngam sayang. Gaputasan kaya masika di para kanya. Sipod idin, san kon anakit kita ni Jay, Mr. Lonely. Imbilang kulaangan anasamit at agtagainap, tipan nakamamukan kwa na. Aging ga ita, awan pa'y kaayan-ayat ko. Ngam amok adumteng to ti talaga apara kanyak. To'y pagayam mo, Diana. Diana pagayam ko, agyaman ak iti da ito apakasaritaam. Wen, dumteng to ti sabali pa'y anasamsamit nga ayat, para kan ka. Takasta talaga. No nasaktan ka kini ayat, dumteng to ti sabali pa'y nga ayat, nga isunto ti mangagas, iti pan nakapasakit mo. Bueno papagaya, maingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan a Diana, at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.